Dobar dan, doktor Sedelica sa Lubingenskog sveučilišta je sa vama. Doktor sociologije, psihologije, postmoderne psihopatologije i ostalog, trenutno vam se obraćam kao sociolog. Zabrinjavajući je trend porasta nasilja djece prema roditeljima u našem gradu i zaista je nevjerojatno da se to zbiva baš ovdje u ovo vrijeme i bilo bi vrlo korisno promatrati malo parametre koje uzrokuju takvu pojavu. Znate, imam ja i svoju djecu i trebamo dati ruku roditeljima, ali i djeci, jer nisu ona kriva što su takva. Pazite, prema zadnjim anketama provedenima 1982. na Tübingenskom sveučilištu vidjeli smo da je 13,8% djece zlostavljeno roditelje, minus 15,8 divergentnih konvergencija. Dakle, ne znam šta bih rekao, osim da cijelo društvo mora se ujediniti na rješavanju ovog problema. Jakove! Jakove! Ajme! Gdje si? Šta nemaš pizdo, jel? Daj da vam očana kavu, aj! Aj ti kurac i ti, kao spilane ovi moj mali. Koji mali? Ubija pasa u meni. Nemoj mi ništa govori, moj mene osakati ga totalno. Ubija me čovječa, čita sam novine 5 sekundi. Daj, jel možeš nikako škivat pa da... na jednu malu da trgnemo? A, uči evo ga sad, uči. Gdje je? Evo, baš sam čistija sam nešto od cviće, ovdje je mater prvi. Ma nije ma ovdje samo tu prolazija slučajno, nije ništa ovi... Ja sam ovdje! Aj čao, aj čao! Piši, aj čao! Neću više izlazi s tobom! Ajde, pokaži mi engleski! Ne znam ja engleski! Ne znaš engleski! Pa ne znam engleski, kome nauči, ajme meni mak! Ajme, ja treba domaćinstvo! Engle, I do! I love you! I do! Yes! No! Yes! I love you, yes! Orkanski vicovi! Yes! Čekaj! Ostavi mater! Ostavi mater! I do, yes! Where do they see a man playing something instruments? Zašto je vrijeme da se napokon suprotstavimo malom dušmaninu? Malom! Šta ti radiš ovdje? Ništa, sine. Sad, reci sine. Baš sam išla malo do Jakova, Do Jakova, a? Do Jakova. Si napisao Zać? Jesam. Jesi, Sve zadatke, od stranice prve do stranice 30. Zbirka zadatka iz matematike za 8. razred. Sve se riješio. Sve. Jesi mi odredao papagaja nokte na nogama? Jesam, sine. Jesi mi jedro, Saši? Jesam, tata. Jesam, sine. Jesi biti dobar, a? Hoću. Ti si izašla vanka. Dođi, možeš doći oko 3 sata. Ključevi od auta su ti na stolu. Pa poslije ti dođi, Mogu, ja? Možeš. Ajde, pametno. Pamet u glavu. Nikad ništa od njega neće. Nikad ništa biti od njega neće.